masem amamati niaminem yasi say o shabrana senkrabia biboni ana seti boni ebusia me free mu diamenti asio menya mi ei chemasi Missy one grand over Kamasumasam. Amamati, Niaminam Yasi, Niana, a gram yamidiani at the dead. Ebani say, Nadane Bonino Nay, Ebushemo Sambia Sosimio. Wine crown, Ogyefo, Ogyefo ni wayo. Ejameti mi wasio, Ogyefo ni wayo. Odon faje. Ogyefo ni wayo ejameti me wasio Ogyefo ni wayo odon faje ajisewa bibi sasa busia be na frimu oh me masenkra apadu mse enura na ai enura kra uko fie no wa me wa hana mere boate yere me pie ade o ba na obopuru na buta ne sa sebe no so me wo fie die o buta aduani amedi na nko ye bibia he dai ama waji wa na mse sa se de odi ku me fie ano oh eni ye sa champa na so ma me abo ni nya no nka wa on fe ne sinye dai anche da o mani da hopa me nya wa maye o oni anu madam ho so ebi ana say wa say kasa ni ye musu na me fira roku ya ho ana ba me kopa ni say enu abomu ye ma me no nyina de bidi mu ni ade wa koma no me nke ni body bi ye dai na wo di bi na ajekum so nye dai enya bi ni timi ko enu oni ho de na me ba fi ambato so obo me pru to ba no so me didi na me so me ko ma ko twobo akodidi sa me mpeso obeyenti timi ni kura agusu kasa na roku ya wura mu no so ba pem na me sen awadama meko ana mafere ni le pel na enchude ya wutwa twate tibe so ma fancy abomu na no awoye no gine to menke ne body na fa bisi so maye tibe ni sika na ma na nam dem ya mo hokoi sam say ma felinti me nim de akọ so wa chiri tibe ya nam so me mra me hwese e bi kura na ohia ne ma sesa fa no so kura ye dai ewo me ba ya fie he huru su butu ya hwa ade ya ajekum ene udokuya obakuya boate yire entokwa gidigidi ade ya obakuya say won di ka bebusa be se medidi ai ana mdi sika na ma rokuya ti rokuya fa sika na ma no fa nye bibi nye dai mama no ndo nkoye de wo ye se wo ye bibia ana ajekum be pie so ajekum ma na no so a on fa sika na ma ho efia ha otem kwa papa be na ye no ofia ha wo ba ji sika ana me yire ibufu ya mamwafuo efreje kuma no ai me ba kwa ma ba ti okwa mo de papa ba afaso ofia ha no me mentwema obi a na de obaye nam na ehunu se be ma aba se boy otuwe wo be ma na se ko ba sa akura na ma me be ya me de me hwefiri no obaye ba dwe be ne se me na maka nsem a kire me be enti me busa na anadwo no enya ma mfa ne ho anche no me bi enwum sa no ona na me bo no na hwe kwa me afadu ma me misa akoda ne bae woche asembe ne gu na me ka me ni adaka me nka hwe nkire no nani na sa asem ana me kasa anadwi ana me de be atisi ne so ba bi okwati asem no wonka wose da me nase ba bi anu okwati na no enkora no no mkodi agro ho no ba ko ma me na eburu nsem so say ma me na anya na dwe so o ka kire no wo kire obi say apanu bani o papa yoti a ne ninu ya na yire mfa na nya hwe ofi ho a ono anu konsu ni ne ma no nti wate nsem ni nyina ene be sha fi mi nka wanona wanafi wanona no ka kancha afie mi nka na aka kancha mo enti mesrew ono a woni obaku ankasa me pa chew me mfa me ba ne so mra han ne medidi na tem na dawro ma me sene na eburu me nka hwe nkire no abontene na aba onu okunugu ye na fifi wo ho na akora na kotinu watibi mesrew aka ma che no ageku mo no ye no dua ba ya no aka me kunu wa fredi
ɛna anɔpa me bisa no Bediide kasa no ho amfi kyɛ sɛ wɔne metwe wafira di ne ho twe ɔdwe a ɔbɛba abɛtwe me ha na wokɔ fie no ho a wɔso hɔ nsɛm te sɛ nya mekɔ ya adwe ne mu ane ayi Ogyefo adwa ne wa ne ba na wo Davi onwe kakra bi ansa no wa na furu twefom wani Ogyefo wa tisa abo ati wo fie wo omo ntokwa omo su nyai na mekɔ ya na me ti ade video munya ma media menche na video wani mu hu mi ye hu de yenya fe na ma akɔ champion no wasiesi ya wi a me chade ya we de ahana dwo na hoso ya sam ko ahakora adwodwo papa bɛyi na se agekun ya wa bɛyi na si won de won so pobo agekun ne de se akora no mi hunu ye no kura bi na tena haka che ne se free education aban di ba yi eye kame san fa no school ka che se ntade amadam fo ne hye ba no ntimi hye ne ho so no ni fa wa che wanya akoda awanyini o de ne ko school akoya di ama ono betimi akɔ school mpre wo ha asa dan no ho asa akɔmpre wo ha ansa ne wiase ba wie ona mu ho ani no koda ka wa ba ko school no anka ya di kaya ne ho se tot glass o kan no wadwa ne ho se cigarette to wa wona hwe akuya no na ma me mfede akuya no wa pio sa frere be e bia no abehye baba akuya grana wa busiatie odi chamia na south samia Ogyefo kwani eradi ya jarmo ya boni na cha nu da me ko afie mu kan mu we me to me ko kan wa no ma che mu na che to ko afue chi fia ya che ayoku ano wo man da bi afa che mo wa ha che ya na akodu ba ọba ya no de be che me che owo mi che da wa da o ye bi afa ndi be to che ye be ya eno da je ku mu che mu no di fia na cha mkojo na sa na di nu obi edu ho mo che me na aja kura na abadu oye abi edu mu ho me che me na so wa se na wo sibiri no wa se wan pese yo ba tun yo ba wa se yo ba tun abi edu mu ho ne wo di aba eti ne to wo sibiri esha anopa gura obi cha che dire na be di o tu wo fi na me se no abo no awabo o che wo ka yo si ye bi afa achi ono ma fa achi je fi a su mo di aba am bi sha na che na ye de chi na ko de chi so ma ka sia wo ka de wo le du ati che akwaju ati na ka che ra ko de ye o chi nkato ai cha afienga acha akoda iwe aya na woko acha okoto damena akoko wa chenewa so okodu ana wa tene chiwo ufiri fiebe ati akodu ba na ono muti wosi dia wadi mi afanyo uti nini akoko kwa tene tuma wadi ne pa yati wani muti che fia tena edugu akoda ito na wani akoda mele acho jemi wonu odena ne che wewe di nte wonu no odi ate afie me nka mako uchi me ko fia ho akodi wani mu akodi ne duma paata una cha mu afa wani ne ama wanu nka nche maka si aka kire akoda amane ebe di nte wonu nti wani ma paata ate wat asew nti si amen sori na menko akoso ye minka mo se kue minka amen sori ko ofese si amen pacha ba kwa kokoto teje to ko yana unyi wa me bra si ka ko adeni mo ani akwe dura ana to kwa ani se me ko ka wa no mo kwa mo de me ho ase mo ana mo ko ka o ta di we ko bo tuwa aburuwa ne tete ma asew patai asew sabe bredi asa benka asa na nyini sim na menya akwada ye nti a menya akwada ne se
Ajekum ni be fia. Wakeka manu ahu se sen. Sabe bi ntua manu. Me esen ni tua manu papa. Esi tua na nani nya amehunu kane na nipa na ye kasa woju a na wajo. Na ju a majo no eye bibi nti na maiden majo. Ekusi se eye ne papa. En wo ba wa frɛ na atse akensem akyerɛ na ka me hu nsɛm akyerɛ me akyerɛ me sɛ ɔmfa me hu asɛm enya tua piana na no na kwala ne mmemme dai eni me medi esi ofi ase oh gabi ne papa apelu na asa de apelu na asa de ko se apadu no wo embedo asa ne wa hu nsɛm ya kwala no ko ade akyi wotimi abepam cho se ebi a me yere fa kyɛ me Sasa ma wo kan se me kura wo na aye pen mu a wo ya bere wo a wo ti fia e na bi a pesa ye ntam dwo e na wo kasa asa na me da hu oh gabi o ba me fere wa mo no a abatu na mutu me asu bibi ntiro bibi nti e na nipa enye dani amene na e na abeti mu obi a kyesa de ben wo mu obi ba kyesa de ben na se nipa no wu a wo je de ye na ta eninti na da bia me pesa me kunu tam ya dan aya kama ba tam ya wa ta bi bradi asa na etasa asa na ma na asa ana me hie die me kura na nya me hie die se me fira busu me kunu hie die ana akwa ko di me ana mamme majo me bre asi akuya na nkale bana die a wo ye no nke juma ma di apala na ofia no em se kam ni me kunu ki atufia akuya enso wo hie die wo bi ho a ye de ketere ma de abotere entubu ase ene ye de ji efise kitani to twena atwea ebete meso me pese bete me pese ebedi me ho na se di me kunu ti mai di am be no akuya aso na me dia me se wa se cha cha wo se cha masesa oh boa de wa hamu me bua ni asa so pese masesa na asese se cha cha na se wa ka se mo kuma na dia cha dia we twa twa dia that is it revision aso bibi anhye wo na me ye die na se me kunu ye die na akwa di ho ne se Nyankopon enne nananom ya adu ne se ne saka ye die ne se ya ena ne ba pretwa obesesa ne no ma fifi akwa o sesa ne no ma de hye no no de be konkuru de hye ne se ena o de be ko me na me kasa se ni ba o to na wo yesa de wasesa kana mai kura no beso beta fri wani ase se fish wa o beta fri di akuya ayo wa cha yi tuba ko fura ti da ma gina yo oh wonya huni papa eti aso wonya huni papa we de mi na wasi do de tu mani na no anti na fra mi ana anu antira entibia ya bibia na apadu o se mate manu no ahunu che asam no atiwe woni no fia acha de na muti ha muti odi ga atu obi bada me Chano no na woni die no kula koda anu na akotie na achama bonje no matiti me ko to bo bi woni so na ka kira akwala no ko ma me ko wo yonko do so na bo bi se wono na wo se wo na afre no akeka nsema kire no me nya me wati da bi die me se bera oh na to so die ni edu ko ma da bi sa anga aso wutu mre wa kire si what is the few we move on after plan I can't so much and papa it's just a cocoa so me say akoda no ko ko to dame I want mo ko ti atem what's na me chuchu say Mantini aminam yasi nyana ekura mi amidie ne ye dedede eba ne sei na da ne bonyuru nei ebusiemu sambia so simi o wan kura ne mejefo Ogyefo ni wa Eja meti me wasi o Ogyefo ni wa yo Odun faje isewa Ogyefo ni wa yo Gentlemen. Papa, I'm waiting. How are you? Father. By the grace of God, everything is speaking. You thank God. Yeah.
Papa, I can't over. no, I'm coming to you. Papa, please. Come. Papa, come here. I want to. Okay. Papa, I want to discuss something with you. Okay. I'm having some problems, and I think that Apalu. My brother. Your brother. Papa, you know something? A lot of things is happening, and I have to make somebody to know that this is what is happening. Apalu is doing something, I don't like it at all. I went there and I went to buy some land. I don't know what happened. I was doing one or two things inside the land. I sent the boys to go there and go and read a lot of things over there. I don't know what happened. Apalu is telling me that land belongs to him. I should stop. I said, how come? Apalu said that land belongs to him. So when did Apalu get money to buy it? I don't know. Uncle, I don't know. But Apalu is playing some tricks. I don't know. Papa, please, for your sake, Your Highness, try as much as possible to talk to that your brother. Because I don't want something to happen where somebody go talk say na this. Because I'm a stranger. I'm not for Ghana here. For Nigeria. I come to somebody's land to come and get something to chop. I'm not come to face that problem. You are either, that is you are leader of the house. I don't want something to happen. So I'm telling you, that is my problem. Don't worry. And I thank you very much for being honest and honoring me this way. Okay, he is my elder brother. Okay. I will talk to him. Okay. I have to sit him down and ask him about it. Because as we are saying now, we don't even have a land as a family. How can you fight with me with this land? How can you? So why? It's strange to me. So you just leave it to me. I will talk to him and get back to you. Okay? Exercise patient. Huh? Oh, I'm okay. I will deal with the matter. I'm okay. Try to do it well. I will deal I'm with okay. it. I will deal I with don't it. want something to happen. Nothing will happen. I totally say Wuche, I'm Trust not good. me. Because me, if I strike, Trust me. Okay. I will ask him. Huh? Okay. And I will try as much as I can so that I will settle it amicably, okay? Okay. Don't worry. I'm going this way, so you just leave it. Can you behave that? It's not good. Because I use my own money to buy that land. It's not fair. That land belongs to me. Unless I sit him down and ask him, because as for this time, I don't know the land that he Stop. No, Papa, but why he's challenging me? That guy is a villager. So you just I will deal with him. Don't worry.